Pozdrav svima, vi gledate uživo s Hrvatskih prometnica. Danas smo na automotodromu Grobnik gdje ćemo naučiti nešto više o sportskoj vožnji. Ajmo! Ajme, majko! S nama je danas Nancy, poznatija kao The Lady in the Car, najbrža žena na Grobniku i nedvojbeno je jedna od najboljih sugovornika o ovoj temi. Nancy, dobro nam došla, hvala ti što si nas ugostila. Hvala na pozivu, pozdrav svim pratiteljima uživo sa Hrvatskih prometnica. Nancy, reci nam što si nam za danas pripremila, što ćemo danas raditi? Danas sam vam pripremila jednu mini školu sportske vožnje, jedan taxi lab sa super brzim automobilom. Vozimo se na Grobniku u stazi u blizini rijeke koja je duga 4,2 km. Ima 18 zavoja, od toga 8 lijevih i 10 desnih zavoja. Staza je široka nekih 10 metara, s tim da na ciljnoj ravnini je širina nekih 15 metara. Na stazi se razvijaju brzine i do 300 km na sat. Ti danas nećeš iskusiti baš toliko, ali bit ćeš vrlo blizu. Dobro, odlično. Reci nam, Grobnik je od uvijek bio poznat kao jako agresivan za gume. Brzo su se trošile, no tu se stvar promijenila, je li tako? Tako je. Novi asfalt ne samo da nudi puno bolji grip nego stari asfalt, nego i puno manje troši gume. I razlika je da su sada pasice ravnije, što dozvoljava puno brži prolazak kroz sam zavoj. Kao i svakog polaznika Nancy u autoškoli, najviše me zanima koji ću auto voziti danas. Pa za danas sam vam pripremila Porsche GT3 RS 991.2 iz 2018. godine, kojeg pokreće 4-litarski motor sa 520 konjskih snaga. Od 0 do 100 dolazimo za 3,2 sekunde i maksimalna brzina nekih 312 km na sat. Evo Nancy, hvala ti na svim ovim informacijama. Mislim da nam ne preostaje ništa nego da krenemo na stazu. Tako je, have fun i zapamti, never lift. Evo, krećemo u laganih par krugova za zagrijavanje. Sa mnom je Raimond, instruktor i poznato lice ovdje na Grobniku. Raimonde, hvala ti što si me ugostio. Dobro nam došao. Danas je track day, ima dosta auta na stazi, ali mi ćemo se provlačiti kroz njih. Stavit ćemo u manual, evo ja ću ti malo to promijeniti nešto. Šta smo? U manualu smo? Da, ali ja ću ti promijeniti, evo. Bude jednostavnije. Idemo do pasice, malo ti je ovo prerani ulazak, ali nema veze. Dobro. I sad izlazi van iz zavoja prema lijevoj pasici. Daj se samo desno da nas pretekne ovaj BMW. Ok, on će nas proći po lijevoj strani jer je preticanje na track dayu isključivo po lijevoj, kao na cesti. Riječki zavoj. Drži ga uz lijevu pasicu, još ga drži unutra, još. Sad lagano otvaraj volan i dodaj gas. Odlično. Ostani desno. Kod zadnje crvene skrećemo unutra. Sad naglo unutra. Idemo. Lagano desno i ostani desno da nas pretekne ovaj BMW. Odlično. Idemo za njim. Sad idemo njega loviti, tako? Može! Odi unutra lijevo i ostani lijevo. Ostani lijevo. Koči, round volan. Tu ostani na sredini staze. Ok, čekaj. Ajmo sad lijevo. Ostani lijevo. Još lijevo. Sad desno i drži gas, drži. Idemo, hrabro. Ajmo, lijevi zavoj. Puštaj ga skroz desno do rubnjaka. I dole pravac na 200 metara. To ti je druga tabla. Opa! Ok, kočimo. Još koči. Prerani ulazak. Treba se ići ravno do rubnjaka i onda otvaraj ga lagano, otvaraj ga gore. Da imamo širinu. Zatvaraj zavoj. Ok, idemo. Lagano uz desno. Više lijevo, vozi prema onom stupu ispred sebe. Čekaj, idemo desno, ajmo. I ravno prema tabli 300 metara. Ok,
koči, idemo unutra u zavoj. Koči. Ok. Puštaj ga odmah ga van pusti do kraja pasice. Moramo koristiti cijelu širinu staze. Ovo je lijepi ulazak. Jake su sile, stvarno se boriš s volanom. Sad izravnaj volan, ravno prema stupu i idemo. Do rubnjaka. I ravnaj volan, ravnaj. I sada ga ponovo stisni iznutra. Još unutra, još. Gas i volan, idemo jedno s drugim. Odlično. Na zadnjoj crvenoj od pasice ćemo krenuti u zavoj. S gasom ili bez? Idemo, odlično. S gasom. Lagano desno i odmah lijevo. Ali ti si sigurno neku igricu već trenirao. Igru? A možda malo onako. Jer ipak poviđeno ne bi rekao da si prvi put ovdje. Poviđeno me malo. Odlično. Gledaj samo da ostaneš oko sredine staze. Odi, drži gas, ajde, drži. Lijevo moraš ići. Ajmo, desno odmah. Idemo, gas! Ajmo! Gas! Ne damo ovom bebelu da nas prođe. Barem do kočenja moramo biti prvi. Kad trebam kočiti? 200 metara, ajde, pusti ga, neka prođe. Još, koči, odi ravno. Ovo se inače ne radi, ali evo, to je čisto zbog snimke. Preširoko sam ga pustio, jel? Da, pa sve okej. Ciljna ravnina, 190, 200. Evo nas na suvozačkom sjedalu. Rajmond je za volanom. Pa da vidimo kako to radi tata od zanata. A jedan lagani krug. Jedan lagani krug, 250, ništa strašno u zavoje. Ajmo. Idemo. Isuse, krv mi je u glavi. Morat ću se primit. Ovo je oko brda zavoj koji se tako zove 180 kočenje. 180 u zavoju. Oko 108-110 ćemo biti tu kroz zavoj. Malo smo otišli od Apexa, ali nema veze. Idemo prema šikani, 167. Ulazak. 164 u zavoju. Izlazak iz šikane, puštamo ga malo. I sad imamo malu predstavu, gledat ćemo Twingiće do gore. Isuse, ide mi Rigoletto, ne mogu vjerovati. Idemo mi pored njih. Morat ću kiropraktičaru nakon ovog. Ajme, majko. Ovo mi je zadnji krug, inače ću se zrigat. Što baš tako? Je, majke mi. Ti je rekordno vrijeme, Rajmond? 1.31.2 ovako u taksi.
od taksiranja. Ali to krugovi su kolama. Ako staviš Cap 2 Air Michelin imaš 3 sekundi prednosti na tom. Da. Ali samo jedan krug. Prvi krug gubiš sekundu i pol. Dosta. Na iste gubi. Lagano, pohladit samo. Unutra. Što baš tako? Preporuka, izađi van, prošetaj, a idem samo hladit auto. Može. Može? Jebote, svaka čast. Sorry. Bravo, svaka čast. Ajde. Evo nas na kraju današnje epizode, nadam se da vam je bilo zabavno i poučno kao meni. Ako želite i vi doživjeti ovo iskustvo, posjetite profil Never Lift Pro od naših prijatelja gdje ćete dobiti više informacija o školi sportske vožnje kao i taksi vožnjama. I za kraj imamo jedno malo iznenađenje, jedan mali giveaway o kojem ćete više saznati na uživo s Hrvatskih prometnica u narednim danima. To bi bilo sve za danas, vidimo se na Faceu, Instagramu i YouTubeu. Bok!